okurejera mugambirizi wa Fisheries Protection Unity Lieutenant Reuben Ndufula ebikwiye kweta ebintu biza kugumizamu na n'ekigendererwa ky'okurwanisa enjuba mbi aha mayanja ga Uganda. Ekigendererwa ky'okutalaga ekitundu kino kya kusomesa abavubi baffe ku kabi akali mu kuvuba obubi. Tukikola kubanga abantu baffe balakinga information beetaaga okusomesebwa. Okuva FPR wajja ku mazzi waliwo enkyukakyuka y'amaanyi abantu bagenze bayiga obulungi okukozesa ennyanja nange ekibayinza kifunamu. Ebyinje by'okiibwe bibiri bitaraha mutindo okukolesebwa kujuba. Abavubi abasinga bayirawe bino ebitimba byetookeza olwaliro byebimu ku biyitibwa kokota. Kokota erukibwa bukibwa teva bweru tuba mu nsendala. Abavubi bennyini bagyerukira bagula wuzi ne beerukira. Kokota eno bajjagala okuba ekwata ekyennyanja okuva kaana akataka akazaalibwa okutuuka ku kikulu. So bajjagala nti bwe bagikozesa ebawa mangu ebyennyanja naye ng'ate babimalamu mu mazzi. Ekitakabiireho aba babandize kugeraho orukiiko n'abajuba ha mwaro gwa Kanaara omu district ya Ntoroko okubeegyesa aha njuba nungi. Omulimo mwena hariho okubaasa kwingira omu ishuri under age. Hariho okwigiriza ngu yahingira omu ishuri atakashize emyaka y'okushwerwa kandi akwikira mwita enyanja. Because we had already given up. Your boys are doing a good job, but they cannot attack and arrest the Congolese fishermen who come at night, escorted by militias into our waters. Nsubuga Amisi orumukuru w'omwaro gwa Kanaara nashaba gavumenti okubaho obutimbo bw'omurembe okubahwera okwinegeza enjuba y'omurembe. Nawe kinaitwe okulemesebwa nuko kuleka ne tusoha kubiku tinkwita kusereka nanye kalimi kagamba nawe ki rohanga kwa kulesere kutasisa obwire nayo ekwa record otuletee lolezi isatu ezo bitimba ebikoetagika okusanga Elia yendia kane kusanga Mera ainendia kusanga Bisa yendia. William Kasoro mukuru wa district ya Kyenjojo araganise okwatanisa n'abasurukale abarukuma amayanja okumara abebembezi abinakakwate n'okushoha kubi bwanyuma y'engambo ngo abebembezi nabo binegize enjuba mbi omu district egi. The sector commander Legal Batindoroko becomes a member of the district security committee. Sector commander are a member wa district security committee. Nambere RDC representative wa President Ali nambere nyo chairman wa C5 owanyu mali omwakomero mwinaho obusobozi nambere nkozereki amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwiri.